Kalau beli ngecok manis bibit adine, kanti kelemah beli sing ngidang sirah. Ayal adi dadi kurengan beli. Not mengelahan nanging kena hisiatin kulian beli sadar teken keadaan sing mungkin adinya hidup melarat. Ya diastun raga nu pada demen pasti kalah dene ngalangin reramana di besekenawang kengkel keadaan beline saget bin mani mane sepada